clear tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheuni ei tun lai chu e kan district lai district lama ka in sorbing na khop maya ka thei na zong zong pia lampang som khomin tu ne kan district tan thei top ka chuwa ve kan district hianin kongdik hi zo ve se ti ka du wangin then khatinan soingam lo tam tak ka soi chuwa chang tam tak hi om boka khang kha khang an soi chuwa ngam lo ka ron soi chuwa te po kha ami malang zong in tu ma hi ko holo hrim hrim chuwa ke ina ka du ber chu kan district hi thadeu hian district dangang hian in kalve theila district nu fual ber kan ni reng thin te po hi a district chunga cheng tan hi chuanin a thana thlak ve thin me chu wan chuanin kan district tan thei top chuin kan la au zel don bokani ti kha ka han soi vele lokani thuma hroi kan nei lokani chu ti chuanin longklai kho phui chunga saret land revenue and settlement department in notification anti chuaka hemi chungchang hi zanin chu han chip le lok ka duwa nangni pon comment section a saret thar siam chungchang hi enge in ngai dan enge in mu ve dan ti te po kha comment section lama te po khan lo soi vele taula thira en liam top angai thla liam top lovin comment section na in ngai dan in ngai dan in lo zia lan versim sim khanin in lo zia lan versim sim khanin official in comment section hi an share ve zela ani don takaya ti chin hi nei ve thina ni le chiarang number hi chu chiar lo mayang Lai Autonomous District Council Land Revenue and Settlement Department notification da 13 October 2025 aron ti ta ti chuan number hi chu chiar le lo mayang Price Control Committee PCC Lai Autonomous District Council meeting tet ni somni pasari thlasom sang ni somni panga chuan Longklai town chunga man turin saret asiama he order chu ni atanga man turani tinaron voksaret lenge sa chi rim sim kha ret thar kha ron siam veka ti chon serial number hianin particulars le existing rate le revised rate an ron da sang boka pakat na hianin voksa ania voksa hi rate lu ya khan kg ya khanin cheng zali ania ti chon revised rate a khanin kg khata khan cheng zali le somnga kha ani to don boka ti chuanin bong sa hi ati hlang hi retluya par kg khan zanga zel khani ta ti chuanin rethar hen zanga somnga khaloni le to dona ti chuan ati le aru sa pol anron ti le ta ti chuan retluya khanin cheng zali nia rethara zali somnga athin hlang hi zaruk ania rethara zaruk somnga athin cho pol cheng zaruk ania rethara cheng zaruk thau ako chung hi cheng somngai na pung boka cheng zanga somnga ani boka ni ti chuan arsa ron ti le ta apu sa hi retluya zathum somnga ania chuan rethara po zathum somnga thau alapa ngai zel apu alo hi zathum rethara po zathum thau arsa kha chu lapa ngai thlap ani chu chuan sangha hi phai sangha hi zathum ania rethara po zathum lui sangha tuipui sangha hi retluya zanga nia rethara po zanga thau dil sangha hi parkezia zali ania ti chuan rethara hianin zani somnga tanga zali ti khani vele boka ti chuan sangha sen hi zali ni vele boka ni heng achunga ret tarlan the hi sasat le sazuar tu zongzong ten anzom ngei turania sabu kling anzuar chuak ngei turani he order zom lo le bo chia man te chu anathayang barin anchunga action lak anianga an sazor lai man sak le unlicense cancel sak ani point engma an soi boi theilovang ti kan hriat tir nga le sign a zain un thlunga secretary price control committee and revenue settlement officer headquarters Lai Autonomous District Council aron ti boka ta hianin mizote na kan ei tamber chu tual chung sa kan ei tamber chu vok sa hi ana mai ta ti chuan longklai reta chuan in ret hluya khanin cheng zali nia tuna aron up na kha cheng somnga in aron up ta helai hi kan ho tu te na kan district council hruai tu te na voksa ke ji khat zali somngan up chuanin a buk te po hi tling ve se ti kha adu om khop me cheng zali an
sa lai po khan ka ariat hluya kan lei lai po khan buk tling lo maya gram zariat borvel zela kha kg par kg khanin an pom zel ta ni zon tu na hianin longtlai sa sat sa zuar sa sata e zong tu ten red him in revise sakru tin district council a ngen na an siama rei tak kan district council a hruai tu te nen a in nora voksa po leitur kha van phani ti chuanin hei an duang nge chuanin voksa re ta kha aron apta ma se somnga chin aron apa heta poinin voksa kezi khat cheng zali le somnga ani to kha chuanin a kezi te po kha bukling nel nol bukling tak khani thei se ti kha du om khop me a chan chu tun la ya thil engkim ma hi har sa em cheng zali somnga te cheng zanga thok chuak tur hianin patling ni lenga in hlo khangai ni chu van chuanin cheng zali somnga voksa kezi khat kan lei to don kha chuanin a lei tu te customer te du dan nga ya tling nel nol taka an buk thei kha chuanin he ret thar hi chu ka pom thlapa ma se tling lo gram zariat somnga bor vela min buk sak lai kha chuanin voksa kezi khat leina tan kha chuan cheng zali somnga hi chu na ka ti khop me ti chun he ta hianin hei hiana ron ziak ta pu a zai nun tluanga hianin heng order bo chiale man te chu ana thaiang baren an chunga action lak aniang ti khani ta hi kan ho tu te lam atang hianin notification order sim hi chua an chua fo me ma se malak na tak tak hi an mani ho tu lam atang hianin va check le khang tiangang nge an buk kling lovem ti te po kha va en zui kha hlo thin a hlo thin lo maya chu apoi mo lai tak chu ania chu van chuan thu kan chuan i kha chuanin an sa buk hi tlingem kg tlingem kg khata cheng zali somnga ni to ke buk tling ngei turin ma an lak theinan an mani kan ho tu lam kan official lam atang te po hianin an satal lai hianin om thin se an buk clean lo te poi check thlap thin se ti kha du om khop me voi khat lai kha chu kan official lam pang te po hianin an buk clean lo hi an check thlap thin ani ma se hun han kal zela rei tiala an zuzi a to pa chuanin an check le pe lo ni ti chuanin kan official lam atanga check tu anom lo kha chuanin satal tu te tang kha chuanin azalen maya kling lo deuh in gram zariat te gram zasari somnga bor velin ti khanin an sel char maya mi puin kan lei lo thei si lo tu chu mi pui te ta na thana thlak ve ni chu van chuanin order emo notification emo kan chuani kha chuanin a en zui na te po kha kan tho nga ma kha angai don khop me tin mi pui te po hi kan hoi sen hi angai in ka ria hemi chungchanga chuan kan hmel hriat an ni wangte mei emo kan nau kan thian kan kom ngai te an ni awanga report ngam lo tu ni kha ram hangai lo zia nia kan thian tha te po ni ma se thil di kan du ni kha chuan kan report ngam khangai ni chu van chuanin heng tingang te po hianin lai district mi pui te po hi huai sen hi zirila ti kha ka du khop maya ti chuan top na ta na kan soidu pakhata chu saret ap to voksa kezi khata cheng zali somnga ani to hemina aken tel tur chu ni tin in hlo fathin te daily rate te po hi up success ti ka du khop maya voksa rate ma up to chuanin ni tin a daily rate te po hi up se ti ka du khop mai tuna hianin helper hianin cheng zanga hloa daily rate ani khat hlo ni lenga na thona khanin voksa kezi khata kha alei thei ngor to ni cheng zali somnga nia cheng somnga chi chuang to ni chu van chuanin kan district council a kan thu nei tu te po hianin voksa rate up to kha chuanin daily rate te po hi up ngam se ti kha adu om khop mai ti kha atop na ta kan soilok ani